I šta ti kažeš na sve ovo sa Šimunom? Mislim, svi su izvan sebe. Najviše mi je žao Marte. Jadnica je sve izgubila. Ko visoko leti, nisko pada. O čemu ti pričaš? Martino vrijeme je završilo. Ja znam da ste vi frendica, ali valjda si ti svjesna da je ona gotova. Finito. I sad život ide dalje. Da. Teško da će se vratiti u igru nakon svega ovoga. Ma nema šanse, pa cure bi u živu pojele. Nego, jel ti shvaćaš šta sad ovo sve znači? Što? Ti bi ju trebala zamijeniti. Postati nova kraljica naselja i preuzeti sve njene funkcije, ha? Misliš? A za razliku od Marte ti imaš frendicu koja će ti pomoći u svemu. Ti i ja, stara moja, možemo napraviti čudo. Opet i s tim da smo frendice. Draga moja, pa ti ne živiš ovdje. Za sad. Mene Marta sabotirala, sad je ona gotova.